Ani Morris Ochana, assistant RDC Makago, tin wiye gin ma wabini lo papere tek program pagamente makiloni eme yoga. Yoga. Eno ni gin ma wabini ye, wek tin dano ko nge ko niang, bien uri kar malaj mapeke lo papere. But program eno ni poto, program eno ni kwa, yar dano ko be chok nye radio wegen ko niang mabe. Ati kan kilo wara wegen ko je afoy matek. Yes. Yeah, afoy matek tatwal ladit moderator, my colleague, Assistant RDC Morris Ochana, the commercial officer, the beneficiary me Yoga, Anya John Bosifai Weka, ati Assistant Resident District Commissioner, Agago District, area me teacher, the Agago North, and to office pa President TU Kamoke again. So team be a bit shock, piano be me ungage matut, malabo locum in the yoga program. For my time. For the time, you were a tiki chow in a benamino academy, or Nyoto Dul Bawele Mauna Bilqueti, or which are on a keyboard, I think, eating you. What is the chair about commercial officer? Commercial officer. Yes. What do you call commercial officer? For total moderator, for you, and for you, Rio Mati Studio Kan, beneficiaries, Magati Botokan, Kale Winready Bishop, Nyakin Justin Blair, at Senior Commercial Officer Mayor Agago, District Local Government, for you to one for you. Yes, what you see, Jomo Kenda Benamaki work with you, I think in beneficiaries, I think those are the beneficiaries, again, good know, and quite a bit of the enemy, con again, the Tero Chatem, Benamatut, Ketman Pagamata Emni, or Lako Kwama Meggi, and then one element of Canada. So I make her then get to Chibotin, and one element of Midon and Company of Material Major. Yes, I'm a Juruba, and then ladies first. Yes. Paula did moderator. Udire wa RDC commercial officer ki la wara an kilonya ni akot kete atie finance la Gwaglin pa Agago County Performing Artist the program pa Emyoga. Okay, one for you 12, Madam Katie, one of Gwaglin pa Agago County Performing Artist. Yes, argue the matter. Yeah, for my dear, the child of what like it, Martin or a work at a radio station can. For the radio wango, be any program Kalamante, nature on work. Amera for the date commission, Kachel commercial officer, Agago district, and material local Kilonia and Charles Oro, Anatisha Fashion, Border, Sako, Agago County, Etedo, Mem Yoga, for an attack. One for it, Ladit Charles Uhuru. Wabina no keep me down your company lock, wabita connect board commercial officer. Yes, Ladit. The don't you company lock, Madrid, Matilda will make a make one lock me every yoga. For a total moderator, a mere for a doctor Margiti or Magati with the white Savani, Lock a one work or win your program parliament and Makiloni Yoga. Amero Chawanakite ni Mioga better program pa Ladit Lobokero. Menero ni mano Lonyo, Kinya teach, your medicine, Luakme Uganda. Amer for Benin Ladit Lobotual, Pinir Mauneno. Pien Uberkan ni mano Paul Dano Kovigitika Bedi Dul. Si Ladit Lobotamanu Miro. Dul Mapat, Machalo Boda, Joma Wan Nyonyo. Joma chare chuk umirgo gore kachel chiwe kinen kin makiromo konyi kede mo gali ba ario ki pieri ba ka para bungwen gameto chao bil ki program enene ma chale ya gago one wa registering sakos ma tiwa pier bichu ya ngwen ikom sakos enene
ka waneni kom counties achiel achiel no ti SACCOs apa wi aboro ti kom apa wi aboro ka wan Agago watiki constituency maromo adek ti watiki SACCOs piera bich wi ang'wen. Watimo registration mene ni joma giti dul enene wachoyogi kama wachoyogi ginwa gubini dul guyero wi komi ki executive malo te SACCOs enene wayele ben wayab igi account ma wayab account gamete chwalo million pier dek ma Agago guno billion achiel ali million pier bichel wi ariyo mano chente ma wanoite yup me miyoga wayele kar ma covid do karo mene ni mano chente enini kidma chente biro umier chente eno kon lwak wayele me mi chente both beneficiaries ma ok billion achiel million 500 kariyo mano chente ma okere kindano wan wang'e kin ma SACCO timo operating kede ni ka ino certificate yong'e chik wacho ni ng'e mwaka ariyo umiyori ni un certificate si beno waneno ni piero tek tutwal ni walok ki members magiti ite cooperative ni umiyergu chone pi permanent registration pi mano wekini chone manyor gamete mirni konkinente book chik gamete chwalo auditors ma obino guber kang'iyete book pa SACCOs achiel ikom SACCOs pier bich wi ang'wen enene so far SACCOs marom pier dek wi abichiel gin gutimo king'iyote book makamegi joma king'iyote book makamegi kobed joma dong guworo yor yot gameto wacho ni mano chente 100 ma gin gichwalo pien enoni no pod ng'ech pe tutwan ti gamete kobe tiamiyo kamed million pieri mokene doy ite SACCOs achiel ma yom tutwan meni alwak mawoko ni chabet en mokaroni wanodong SACCOs ang'wen ma gunodong chente enene amer fo tutwan office pa RDC tin me wano bedo radio pien kar ki kare machalo department makamegwa no chente pe tutwan me bine radio chi amer fo ne tutwan me mirwa airtime tin me bedo radio ba ko local me miyoga piman amer ben fo Agago County tutwan ka enen kin ang'wen en Agago County guchiel kariyo SACCOs ariyo dong guno additional seed capital of 20 million tiben legana tiene umier SACCOs mokene guyele matek tutwal pien gamete ko benen ni mano chende maka chwalo million pier dek no pot point pora mudan tutwal makinen ni umier dog gucho kimedi yonge kadong kimedi gi chilling enene kibinendong kidma unu tiyo kede mabe ka utiyo mabe kicho ben wai bible ni ka utiyo mabe che kibimeti chipi man walego ludiro SACCOs magitika unyo radio tin ni akedire wanen kin metimo audit wanen kin metimo applying for permanent registration kwekchente enima gamete ti atwane ni ubinu do nyete SACCO makamego one machal department waneno ero chingwa pe bedie chipi man twer weng teaching SACCOs one teacher mene neme advising gin wa mamier gutim chipi man umiero nen ni pichente in tetutwan one pe omier ni Agago ukeng chilling en ma gamete tiam ne kombetine pien pier tetutwan kaone en chilling en diet imiri pa la dit lobo tiane ni manu de 68% e joma gin peti kati mier kiket tiji chingi
ti pi man ka wan wa tor ching wa ka chiel chi obine ne rutin wa ruti ti man kid ma program pa miyoga ti kwede enu atamo ni koni ka wo cha mo moderator wabine ngwa ma wa mo miyoga peti award maber ti da ba metierne afo etutwan. Yes, one of point 12 we need a commercial officer the yar matut bene 12 yo pagamente machalo yoga ma ulo ho chake way back mwagale bare yo kia power ya bungen. I think for me you can vote commissioner Atamo members unluak me agago mautiogo ke district mauru magago ata mera kwan kare man me foyo radio wango katwai yamo me mi ngech matut lo kom program pagamente we winyo ke bod district commercial officer kit ma program mano donyo kere iramo penyu wi ke kama kumberi ntia winyo radio yene pengo program me mi yoga ubino wai mwagali wari wa para bungwen ento put kitiga loko piaratin amera tiet botu kama leng ne e karma program mano ubino ununge wabedu kipeko madit tutwal me COVID-19 mao balo program pagamente dano ruenyo kwoge matut tutwal uwego program kagamente mano ti on board ikine ti ye mi yoga peo beru ka wot mabe matek tutwal kone wabi winyo ke bod beneficiaries ma wabino kege so program man obale pene piane uno dano mirne ko balle ko kitu ato pitu ma breaking out wilo kolo wego uno po ye gore padano iyo mo keken un winyo wel chilling me emiyoga magamente me Uganda umio biliona chiel chok kinuchu telwak me agago district ken mane ene ducho tie periamo chan ento mapat ke ino un lwak mo tie winyo radio achule me agago kimuken ne oweng mero nge ni government me Uganda etetela pa president Yoweri Kaguta Museveni mirne tie ni dano weng ko ao ke chan dano weng me lobuman miro ao ke chan chika ineno ibotwai ko malame Uganda ya gago district program pa gagamente mawauti kede mapat ke miyoga watike PDM ma konvertika waranyim watike grow project matia targeting mon matimu business kerbe de ngej me grow project sub county mukene tima matiri tutwal don one machalo wati directly concerned ke program pagamente wabi biberi kare me miyo ngej wati bene youth livelihood program man targeting bulu watiki wet man targeting mon man ni duju ti meria muchano ki bodwa kan ati uninge ngwa matika time iloba chule wan tiki kiet lok mogo ma pepio chwin dano me kate wa kamaleng wan wanga pol mar wani an na chan ne anu ngwana an kenni anne karane atimo ngo aromo ngo atam ni gina wego chanti ka beri loba chuli matek total because of that attitude dano mine oni en peramo timo gino moni mabe che chan ben kai waje inna chan che chan mo ko komi chan mo ko matwal do lego ki kija matek total ne wati uno ki program pagamente ma kumberu bino ni beriam mo chan an ka waria mo chan no te lo no wati acholo ten high school kawaria mo chano te lo no ni cham ti mabe gang yot kom lo tieno tie ke je mabe ju ke kane no ti payo wang mapol ya gago district kan la wo wan warwate ke jo maguno chileng me emiyoga ober ka loket gi mapol matek total detail le kone la warra chamo kan ro minu pen jo mo kan misinterpreting ni chileng me miyoga ne ober chileng pagamente Nere winy maber, in ma itia winyo lokwa winy maber. Chilling me mi yoga man magamente omiyo bilion achiel kor ke milion 50 wi arione. Winy ni gamente omiyo both circles. Gamente ka omiyo gimone pe dok duogo chien. Ube chalo ngok
yin do ngok na do mar ngok do yi ga men do mi chile ngok bor jo mi sa ko duju chile do meu pe mega ga mente wan ma chalo wan ga mente wa mir ni chete market mi ni uni u per di ba be o riem chan we o bit chalo lo but lo Uganda mu kene wan e dong pe do wa dong chen tral o neno ma chok choke wa no ne lo ba chule ene dong chan di rielo mati wati pachen chok pier bi chelu ya bor man tuan liwich mada kana ga lu wat wa mu kene madu para wa ne ka ulu ngeo ber ge on lan lai wa ko chi wan mier wa lok ke tuan lok mi mat lu la chu yo mu kene ka gamento mi chete kiti neno mato ko ma chalo a priority pe goyo budget pe ngeo pe ngoi gamo chente ne so ke gamo chente share with the family wan lo na ko diko man na mo pian da Sorry about this. Kameko.